Poštovani predstavnici medija, nakon tete-a-tete susreta, bilateralnih razgovora uz prisustvu delegacija, slijede izjave za medije predsjednika Crne Gore, gospodina Jakova Milatovića, i predsjednice Republike Slovenije, gospođe Nataše Pirc-Musar. Predsjedniče, izvolite. Zahvaljujem. Poštovana predsjednice Pirc-Musar, draga Nataša, poštovani predstavnici medija, uzimajući u obzir istorijsku povezanost i bliskost, kao i iskreno prijateljstvo dvije države, veliko mi je zadovoljstvo što je predsjednica Slovenije danas u uzvratnoj zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. To što je moja posjeta Sloveniji u prethodnoj godini bila jedna od prvih zvaničnih posjeta ne predstavlja slučajnost, već upravo znak posvećenosti i izgradnji snažnih partnerskih odnosa. Sloveniju percipiramo kao iskrenog prijatelja, zemlju koja je dugogodišnji zagovornik evropske perspektive Crne Gore, a koja se također svojevremeno zalagala i za naše učlanjenje u NATO. Slovenija je bila, jeste i uvjeren sam nastavit će da bude najsnažniji zagovornik učlanjenja Crne Gore u EU, a Crna Gora ostaje posvećena dobrosusjedskim odnosima i afirmaciji evropskih vrijednosti na Balkanu. U trenutku kada proces evropskih integracija Crne Gore dobija novu, ubrzanu dinamiku, podrška prijateljskih zemalja i prijatelja proširenja, poput Slovenije, za nas je od posebne važnosti. Draga Nataša, raduje me što ćete svojim prisustvom u Crnoj Gori moćni i lično da se uvjerite u našu posvećenost demokratskom razvoju, sprovođenju reformskih procesa u oblasti vladavine prava, ali i težnjama da unaprijedimo ekonomsku aktivnost i diversifikujemo crnogorsku ekonomiju kako bi našu zemlju učinili bližom Evropskoj uniji. Slovenačko iskustvo i znanje o zahtjevima, procedurama i izazovima s kojima se Crna Gora trenutno suočava na svom putu evropskih integracija, vaša tehnička i finansijska podrška i savjeti su od velike pomoći Crnoj Gori u ispunjavanju kriterijuma za punopravno članstvo naše zemlje u EU. S tim u vezi, raduje me što su dvije zemlje i dogovorile potpisivanje programa razvojne saradnje, u okviru kog će slovenačka strana opredijeliti značajna razvojna sredstva podrške Crnoj Gori, i to u oblastima zaštite životne sredine, podrške nevladinom sektoru, unapređenju obrazovanja i našem pregovaračkom procesu. Nije manje važan ni vaš prijateljski glas unutar Unije, posebno u okviru grupe prijatelja Zapadnog Balkana, koji pomaže Crnoj Gori da dalje napreduje i na tome vam posebno zahvaljujemo. Također, želim da u prisustvu predsjednice Slovenije kažem i da Slovenija nije samo jedan od najvažnijih vanjsko-političkih partnera, već je to i zemlja na koju treba da se u razvojnom smislu i ugledamo. Više puta sam na pitanje kako vidim Crnu Goru za 5 godina odgovorio da je vidim kao Sloveniju. Ističem vašu zemlju kao uzor svim zemljama koje teže pristupanju Europskoj uniji, jer pruža model za postizanje stabilnosti, ekonomskog prosperiteta, posvećenosti održivom razvoju, jednakih šansi za sve i pravne sigurnosti. Zalažem se za to da naša ekonomija, životni standard naših građana, standard u vladavini prava i zaštiti životne sredine do kraja mog mandata budu što bliži slovenačkom. Prijateljski odnos i snažna podrška Slovenije našem evropskom putu uliva optimizam da Crna Gora ima šansu da ostvari ovaj cilj. I dozvolite mi da vas danas također sve podsjetim i da Slovenija ima značajno mjesto u crnogorskoj diplomatiji, jer je upravo ona otvorila prvo diplomatsko predstavništvo u Crnoj Gori nakon naše obnove nezavisnosti. Ambasade Crne Gore u Sloveniji je prvo diplomatsko predstavništvo naše zemlje otvoreno nakon 2006. godine. Uz podršku Slovenije, Crna Gora će ove godine biti domaćini regionalnog procesa Brdo Brioni. Kao što znate,
proces Brdo-Brioni prvi je put održan 2013. godine na zajedničku inicijativu predsjednika Slovenije i Hrvatske na Brdu kod Kranja, a glavni cilj procesa je puna integracija regiona Zapadnog Balkana u Europsku uniju. Crna Gora je podržala Sloveniju ka njenom sadašnjem članstvu kao nestalna članica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, tako da očekujemo i slovenačku podršku našoj kandidaturi za period 26-27 godina. Srećan sam što otvoren intenzivan politički dijalog između naših država prati i konstruktivna bilateralna saradnja na brojnim poljima, od odbrane, ekonomije, zdravstva i nauke do kulture i sporta. Ponosan sam na to što naše glavne gradove krase spomenici pjesnika koji su ispisali najljepše stihove na našim jezicima, Franca Prešerna i Petra II. Petrovića Njegoša. Njihovi opusi povezali su naše književnosti sa najeminentnijom evropskom literarnom tradicijom, a kultura dodatno predstavlja trajnu sponu naših naroda. I na kraju, kada je riječ o ekonomskoj saradnji Crne Gore i Slovenije, ona se temelji na značajnim slovenačkim investicijama, od kojih izdvajam ulaganje u turizam, putnu infrastrukturu, bankarski i sektor osiguranja. Drago mi je da sve više postoje i crnogorska ulaganja u slovenačku ekonomiju, koja predvode neka od uspješnih domaćih kompanija. S tim u vezi, na našu zajedničku inicijativu, predsjednice i mene, i u saradnji sa privrednim komorama Crne Gore i Slovenije, u četvrtak ćemo otvoriti i poslovni forum Crna Gora Slovenija. Namjera nam je da doprinesemo novom investicionom ciklusu i dodatno većoj trgovinskoj razmjeni između dvije zemlje, jednom riječju da doprinesemo tješnijoj i snažnijoj ekonomskoj saradnji. U oblasti bezbjednosti želim da istaknem ulogu Slovenije, koja je zajedno sa Francuskom podržala i osnivanje regionalnog centra za borbu protiv sajber kriminala i sajber bezbjednost sa sjedištem u Podgorici, koji će prema aktualnim planovima biti otvoren ove godine. Želim da iskoristim ovu priliku da na kraju Sloveniji čestitam važne jubileje koje proslavlja ove godine, 20. učlanjenja u EU i učlanjenja u NATO. Iskrene čestitke na ovom vašem dosadašnjem putu. Želim da obavijestim medije da ćemo nakon naših izjava za medije u dvorištu rezidencije predsjednica i ja zajedno zasaditi drvo prijateljstva koje simbolizuje trajno prijateljstvo između naša dva naroda i naše dvije zemlje. A odmah nakon toga zajedno ćemo posjetiti spomenik Partizanu borcu, gdje će predsjednica Slovenije položiti vijenac kao omaž zajedničkoj istoriji i vrijednostima antifašizma koje naše dvije zemlje baštine. Zahvaljujem na pažnji. Predsjednica Musar, izvolite. Spoštovani gospod predsednik, dragi prijatelj Jakov, najprej bi se želela vam osebno, gospod predsednik, in vaši ekipi zahvaliti za odlično pripravljen program in seveda odkrit in predvsem topel pogovor. Štejem si v čast, da sem prva gostja, ki ste jo sprejeli na uradnem obisku, odkar ste prevzeli svoj mandat. Veselim se najinega nadaljnega druženja med obiskom, predvsem jutrišnjega pogovora na vrhu ESG Adria o najini viziji razvoja in prihodnosti Zahodnega Balkana. V četrtek pa, kot ste rekli, gospod predsednik, bova skupaj odprla tudi Slovensko-Črnogorski poslovni forum. Odnosi med Slovenijo in Črno Goro so intenzivni, razvejani na vseh raneh in oba s predsednikom jih ocenjujeva kot odlične. Strinjava se, da imamo še veliko potencijala in si iskreno želiva, da ga dosežemo, da ga izkoristimo. To je bil tudi namen obiska predsednika Milatovića v Sloveniji novembra lani in takšen je seveda tudi moj namen obiska danes tu v Črni Gori. S predsednikom veliko priložnosti vidiva na področju gospodarskega sodelovanja, zato je to eden od osrednjih poudarkov tokratnega obiska. V ta namen je z menoj pripotovala gospodarska delegacija, v Črni Gori pa je aktiven tudi slovenski poslovni klub, ki združuje podjetja iz obeh držav.
S predsednikom si želiva, da bi tokratno srečanje gospodarstvenikov na poslovnem forumu sodelovanje še okrepilo, seveda v dobrobit obeh držav in prebivalcev najinih domovin. Pomembna stična točka, kot ste omenili, gospod predsednik, je seveda tudi proces Brdo-Brioni. Lani sva vanj vstopila kot novo izvoljena voditelja in dala nek nov veter, nek nov zagon temu procesu. Takšno srečevanje predsednikov voditeljev regije Zahodnega Balkana je nujno in oba si želiva, da nadaljujeva dediščino najinih predhodnikov. Verjamem, da bomo novi voditelji tej dediščini spoštljivo dali nov zagon in poglede, zato sem hvaležna predsedniku Milatoviću za razumevanje in naklonjenost procesu, predvsem pa tudi za gostoljubnost pri pripravi letošnjega srečanja, ki bo v Podgorici in se ga res že zelo veselim. Spoštovani gospod predsednik, dragi Jakov, v Črnogoro sem prišla z jasnim sporočilom vam in vašim ljudem. V Sloveniji, ki je že 20 let članica Evropske unije, ima Črna Gora iskreno prijateljico in zaveznico, ki trdno, ampak res trdno podpira vašo nadaljnjo evropsko pot in vam je pri tem vedno pripravljena pomagati. Slovenija iz lastne izkušnje ve, da izpolnjevanje zunanje političnih ciljev pomeni veliko potrpežljivost in veliko trdega dela, temeljiti pa mora na enotnosti države navznoter in navzven. In tu na tem mestu vam lahko povem, da kadarkoli se srečujem s predsednikom Milatovićem, vedno zagovarja evropsko pot Črne Gore, z vsemi državniki, s katerimi se pogovarja, pove, kakšna je njegova vizija in vesela sem, da je vaša vizija, gospod predsednik, evropska pot. Članstvo v Evropski uniji je poleg članstva v zavezništvu NATO ključni zunanje politični cilj, ki smo si ga v Sloveniji zadali ob osamosvojitvi. Razumem, da je tako tudi v Črni Gori. Kot vsaka država tudi Črna Gora stopa po svoji poti, vendar ima enak cilj in enako vizijo svoje prihodnosti, kot smo jo imeli mi v Sloveniji, torej kot del Evropske unije. Zato vas Slovenija pri tem res iskreno podpira. Moje sporočilo pa je tudi naslednje. V sedanjih izjemno zahtevnih in nestabilnih razmerah v svetu ne smemo, ampak res ne smemo pozabiti na Zahodni Balkan. Stabilnost v regiji ni samoumevna, zato je vključitev držav Zahodnega Balkana v EU in evropski vrednostni sistem odločilen dejavnik regionalne stabilnosti in tudi pomemben dejavnik splošne evropske stabilnosti. Če bo torej stabilna regija Zahodnega Balkana, bo stabilna tudi Evropska unija in tako Evropa v celoti. Menim, da je, kljub pomislekom, ki jih kdaj slišimo, čutiti željo, da države Zahodnega Balkana postanejo del evropske družine. To moramo države članice prepoznati in ceniti njihovo željo biti del naše edinstvene skupnosti držav. Odnos pa je seveda dvosmeren. Države morajo doseči standarde Evropske unije, sprejeti določene reforme in spoštovati sprejete dogovore po načelu pacta sunt servanda, torej pogodbe je potrebno spoštovati. Hkrati pa mora tudi Evropska unija kot izkušena in dobronamerna voditeljica skupaj s svojimi državami članicami z zgledom pomagati čisto vsem državam na Zahodnem Balkanu. Ocenjujem, da bi bil takšen toplejši odnos, če želite, Unije pomembna motivacija državam v pridružitvenem procesu. Občutek pozabljenosti in nezanimanja za pridružitev Uniji lahko vodi v širjenje nestabilnosti ter ohladitev regionalnega in medsosedskega sodelovanja. Bolj kot bo regija Zahodnega Balkana razklana, večja bo dojemljivost držav za različne vplive, tudi takšne, ki nimajo iskrenih namenov. Menim, da si iz izkušenj zgodovine, ki je na Zahodnem Balkanu v nekaterih obdobjih resnično težka za ljudi, ne smemo privoščiti, da podležemo starorimskemu načelu deli in vladaj, divide et impera. Kljub nekaterim razlikam med nami, nam širši pogled pokaže, da smo si pravzaprav zelo podobni. Za Slovenijo je Črna Gora pomemben dejavnik stabilnosti v regiji, saj enako kot mi vodi konstruktivno in dobrososedsko politiko.
To je prepoznano tudi širše in je zato dragocen zgled v regiji, pa tudi jasno in pozitivno sporočilo Uniji. Vesela sem, da je Črna Gora tista država, ki je edina do sedaj odprla praktično vsa poglavja pridruževanja Evropski uniji. Samo še zadnji 2 poglavji vam manjkata, ki sta bolj kot ne formalnost na koncu. Res ste lahko zgled ostalim v regiji. 3 poglavja ste že zaprli, spoštovani predsednik. Zelo, zelo bo pomembno naslednje visoko srečanje, medvladno srečanje Evropske komisije in vseh predstavnikov vlad, držav članic Evropske unije in Črne Gore. Slovenija dela na tem, da bi se to veliko srečanje, ta konferenca, zgodila še v času predsedovanja Belgije, torej do konca junija. In izjemno pomembno bo, kakšen napredek bo vaša država do takrat lahko pokazala. Znotraj Evropske unije, med vsemi državami članicami, je čutiti veliko naklonjenosti vaši državi, gospod predsednik, in jaz upam, da boste ta gonilna lokomotiva za celoten Zahodni Balkan ostali tudi v prihodnje. Slovenijo in Črno Goro druži še en dober projekt, in sicer Center za kibernetsko varnost s sedežem tu v Podgorici v Črni Gori. Želela bi si, da bi Črna Gora malce pohitrila postopek ureditve tega centra. Časi so namreč kruti, kar se tiče kibernetske varnosti. Še kako je zato pomembno, da v tej regiji sodelujemo tudi na tem področju. O tem bom danes spregovorila tudi s predsednikom vlade Črne Gore. Zdaj pa še ena čista moja osebna misel. Ko smo pristajali na letališču v Podgorico, sem gledala skozi okno to prečudovito zeleno Črno Goro, reko Moračo, vaše Skadarsko jezero, in izjemno vesela sem. Zakaj? Tudi zaradi tega, ker je bil včeraj dan zemlje, da vaša država veliko dela na zelenih agendah. Upam, da se zavedate, kako lep košček sveta imate, in prosim vas, skrbite za njega, poskrbite, da bo ostal takšen tudi za vaše prihodne generacije. Zakaj govorim o tem? To je ena od agend, ki sem si jih jaz osebno zadala kot predsednica države, predvsem zaradi mladih, ki jih skrbijo podnebne spremembe, in jaz vem, da tudi predsednik Jakov dela na teh temah, in iskrena hvala, ker ste pogumni in drzni v tem pogledu, ostanite takšni še naprej. Hvala lepa. Mogli smo da čujemo sad i od predsjednika Milatovića kako se ovdje očekuje da Crna Gora postane članica Evropske unije do 2028. godine. Jesu li to realna očekivanja? Jaz mislim, da je zelo prav, da imate takšne konkretne cilje pred seboj. Na Blejskem strateškem forumu ste takrat lahko slišali predstavnika Evropske unije, da je cilj tudi za Evropsko unijo letnica 2030. Če bo Črna Gora izpolnila pogoje leta 2028, verjemite mi, bom jaz osebno in tudi mnogi moji sodržavljani iskreno veseli, če bo temu tako. Se je pa treba zavedati ene stvari, in to, prosim, bi res rada poudarila. Vsi, ki se želijo priključiti Evropski uniji, morajo izpolniti vse pogoje. To smo morali mi pred 20 leti, to čaka države Zahodnega Balkana danes. Morda en podatek, da boste videli, kako je pravzaprav iz leta v leto težje. Ko smo mi vstopali v Evropsko unijo pred 20 leti, smo morali v nacionalno zakonodajo prenesti 80.000 strani acquis communautaire, torej prava Evropske unije, ki ga je potrebno prenesti v nacionalno zakonodajo. Danes je ta številka 95.000 strani. Čez nekaj let bo to že 100.000 strani. Skratka, postopek ne postaja lažji, postaja vse težji. Me pa veseli, da se Črna Gora zadnje leto in pol zelo zaveda, da je največ odvisno od nje, kako pohitriti postopek. Sem pa večkrat tudi javno že sama bila kritična tudi do Evropske unije. Tudi Evropska unija mora dati glasnejši, bolj jasen signal, da te države želimo sprejeti v polnopravno članstvo. Torej moramo tudi znotraj Evropske unije sprožiti določene procese, kako bo Evropska unija izgledala, ko se nam bo pridružilo potencialno 9 novih članic. Slovenija podpira tudi Moldavijo in Ukrajino in kasneje še Gruzijo na tej poti.
Ne bo odveč, da vam povem, kako iskrena želja Slovenije je, da se za Zahodni Balkan to zgodi čim prej. In Slovenija je skupaj z Nemčijo v zadnjih nekaj mesecih veliko napora vložila v tako imenovani postopek odločanja s kvalificirano večino. Qualified majority vote v angleškem jeziku. Mi si namreč želimo, in to seveda za Črno goro ne pride v poštev, ker ste že odprli vsa pogajanja, ampak za države, ki niso odprle pogajanj, ki so pomembna za priključitev Evropski uniji, bo pa izjemno pomembno, da se za odprtje pogajanja glasuje s kvalificirano večino in ne s soglasjem. Na ta način bi omogočali neko hitrejšo pot z manj tehničnimi ovirami in to je naša želja. Tej pobudi Slovenije in Nemčije se je pridružilo že kar nekaj držav, med njimi tudi Francija in Španija, še nekatere večje države članice in upam, da bodo tudi take pobude, če bodo na koncu sprejete, omogočile lažjo pot državam aspirantkam.